Nimbola, bola binaka bakaliwa na naman ni sema ti kumain na ambong binaka ni sigani kuwa sa uchungo na tilkan dua en ambong ni singa bakarawai bikitungo e California yang ko sigaw uchungo na ono en sina tambu may na city level o Canberra na korturanga ke Australia en karusol bukan dua ni singa ni bula on December. Babi ni binakatiko bakalebi ni na bakarong tiko mai en ang bongi binakaintain kondo na bongi binaka ni Vitala Noa membalete tiko na palm scheme kwartikina na wekanda na ituke ra lewena tiko mena maten tule bo Australia o kanimarau ni bakaiyo na nanda turanga bulan tokai ela sigura ni ko chondro ni masi o klani buga bikem ni sa doronga da bako semana ni rondo mai vitala no ena nunggu bata-bata ni rau ni mai wase to ko na nona kilaka membaleta na palm scheme karabake te tukina na nonda turanga nonda ve marama so era sa laki tungo ena bonole bo Australia inda babi ni binaka ni tuno wekanda e wakata ki chona roni masi e na nona suletu na nona ngauna wakata nga kina na nona kila ka baka me mai bimbulongo ditu e na bungi binaka ni kuha bako sibe na bika binaka e rawatiko mai na palm scheme ia e na reta nga e so na mbole era lakatu rumatiko na wekanda era lewena tiko na lao ni takadaka na bunoli Australia e na vital no ni kuha rauni bakarara mataka ele bunaka siak chung beka ni matata so beka na bakarong tung mai ni kuwa staba tung beka nan renre na gonongo kara siak beka ni klana ta merda kam sarangan na inaki ni vitala noa endo me baka dor tung na nungu bata me vi bakarara matake kabila beti talanga miau sambula sia miau sambula re ambula bina dolo ngali malombula bikem ni kede na biwekan and may isang bata tiko na kabinang ni kuya may baka nga ken balabal and lang man din na sere may na tikbo na nononta bitalano may nagawara na baka raw siya matiko maye ya may baka ni kilati ko na turangan ni maduata sa baka raw taltungan ko na nonto sere na wekanda may maduata na singanda mo abanua may na tolabo na nonta bitalano and sino binaka ni kongo na sere pula o sebe na ero kondua ke te vita na lawa nimbula binaka. Oh
Se totokan din na serongo sinandamu abanuan na sere and then do rongo na kani rong sa rong binakandina tamaraw ni sa matikenda tu kina sana bakaturanga o maduata sa semasar tunga minggo nanonda turanga bulan to kai semasar tinggo may Canberra may Australia sa tanabakang bulan saranggo wanin bulan binaka chondron mas. Iyo miyang bula si Buniwai Dr. T, miyang bula si atau sarna we anda, ya warong ati umay biti na biasa buru-buru so, wabni na bali buni sureti mai, miyo may talano bali lai bati Buniwai. Na nakabali besar. Baka dapat tumadanan raki na korturangan ke Australia. Ano sige ni ko. Iyo, may bakanga niyo ni kilabi na unan ko Buniwai niyo ni abuli tu ikendo na ngauna. Na endo na panu amba pira panu batang batato kay Australia. Iyo na raki kata-kata ngo, saya tahu sartungango na tulsa bulu kawalu na degree na mga tawango kata-kata saranga kay senga ni tunuma kay mama dai kata-kata saranga dendre na inda ndola pamandangan onda katung baleka inda ribakila ni di rumah loma na kata-kata iyo sa anda tungai loma me lakutu na kani na ka tangi ni bat-bata na ekon mera ni bang malung takatu nengon na rakingo iyo nano nikua pakai nraki tunumaka nraki rungu watungan lo malang bina katoka ya senga sutini kata-kata ya mure to malo ne kena dangi ya ko nga ya sanga ona tikunin nraki kata-kata ngoi ina sani buru-buru ngoi Australia me ado bachi kona bulo February ya ngaya salai toro sumbuta satu sumbuta leani me salai
bula tale bula tale mango me sale bula lilio tale ani. Adela. Ah, Sa ah, totoo. Benak bali besar na nomu waseto kumain na nomu don raki may na Korturanga, Canberra, ranio bak mataltikim ni manda. Vera na warong tiko klani so liliw kimam sa kilikim ni na nomu ni ando may biwa sa tiko ya re som bekar nangay iya, redikim ni beka bakan dua. Kero iya. mandanganyo ni wasya mandangay na nomu ni koro nomu ni korni basu kena no mulisia mabakan rai na nonton panua. Napakaliw po ni Wai au ya wasu dunga may nani anun ruan rua may natikino na muka. Anongu nama nduwe ul matua toka ver to na turanga ni abusa may na ani anun ruan rua. Turanga ni abusa uguni vutu. O bulinga may na korni bulun ruan rua. Wasusu nga ba también de benungu na yenungu ta basu iri kia may madua tatalanga yani anu. Ya boleh kombo lai na korosauti kina sa inanduri maduata. Iya na natanggalin na kidu na busa onu gumbati. O boleh rua tu na sana rua rongo ile bunga ngau no tiko ngai ina non rua na lebu na empatani usama ta umbeka ngakina au buli kina mai buli tale na korungi melam au buli tunga melam bas. Iya, me ado na nungku ngai main dewa na korni buli ni tei sus manu mai korni wia. Siata na ngone ana Fiji College of Agriculture nango sa FNU Chico, sa FNU na Cornivia campus. Ali satu sa tak sarakoya. Ayo, ni otia na nung buli ayo nga may teman tale. Awata kata ba tampan ni manuman untuk batu kaitu kibe me kibe bunu ni manuman. Ang ne ay na ngono ni tinikali mo namba kina nungku kata kati kana tampan ni manuman au sibutak na nungku kata kamay nabunindawa. Bakirwa kina ngailay autu tapultunga takatatunga na tontongan korliu mai kianga ole dewa sara ni bono ole utali le kutu ole bakirwa ikia ni berari mai teman na buli balangi me buli torodaki na tin kawa dewa walu sanga bulu wadada don maka chuna mata ini ku ne Mr. Muka me do men tin kadi di sanga bulu au sanga dewa tale yani biti lai teman tel na dada kana bin ministry le ya sara me ule kata ba mata talangan matentui balangi New York na UN kabuka talanga kina no ngule sumai me samai solbeo na ita me usama ita utaka na labor administration and productivity improvement program saumati ko na international labor organization ga yado na porkarmongo me national employment center ko sa tiki sa la ko tungo wa kena isebu ni kena te utaka na program ya sama yang saraba lebu ko sabun nandar mai talnoti ko ene ka bisa ni kuwa na sa na tiko na palm scheme ko ambe ngaya bu ni Sasandi. wai Totoo kasarangayan da pamini pinakatakan na linga ni may susu ke na huli may ronrua sa may tarato na nonta wura-wura na bekaw ni alalaw taka na nomuni ataka buli maya buku ni Vengarabe na International Labor Organization ILO dagere dan na lebo na kay sa may pakapatukan tagtungo o klan niya bita sa bulong baka ng boso niya tiko lomo ni bida na mbaki meron ni iya kami baka batukan na beka iya ta sa reda tu ni ko dabo na muray na beka o bital na tekya kena na mo sa reda na kena sa tandola na matin katumba ni NEC sa na National Employment Center na dabo na kena beka o ni reda ni ya abi bisa kita ikaw sa reda na ngono. iyo na going do na program to talk awi na palm scheme saya na chingko na Pacific Australia Labor Mobility na na via ni anu kita na Pacific kay lewetini ibil kino Timor Leste endu itu na nonra center bakata kana na nek mai bite endu indu itu kana yadan ra so labor mobility unit so ra yadan ra na ene bakata ngai biti endu iyo na kena technical term bakata ki chuna labor sending unit
labor sending unit mai na be matintu wa Pasifika ko mera kauta mai na leo ni vanua na ora na ngone ko rasinga tuni takataka mera mai bakataka taki mera mai yanga vira na ndawi bakataka taki Australia ko santa to rongota tiko ya ena baki sauti sin madala na baki ngo na announcement ni budget na baki ngo na kena sayang sarba leu sa sibe do ng bilioni 1.04 billion na ilabo rawati ko mai na ina sengolangan ni nek kuir na daw daga tikani na biya sa iburo so ulikina na nek na kau katikini nek baletele tol sabul ka ono na undolu mena pasibe karate ko na pam scheme go yo weekend mai biti sabi ada search ko na bitu na undolu o kentanga na lewe ni bano mai biti me rauni nda mai bada santura kabina kani bando no chikana matin tu Australia ke New Zealand chuktar program bango New Zealand na RSI na dana me nda mai durban weke baleta na lenga ni tawadaka mai na nonda bi bano bi matin tu na economy mai na nonda bura-bura ma mesan bura-bura mai na Pasifika tu na lenga lebu na tawadaka unemployment kai bitanga bi batake na tosada kini saunia ya sandu na tamani lenga lebu sa makabuna taliki na rabu apo boti ko dare da ramba lebu nga ni pam scheme indo na program pinakan hindi na niti ko so nam bole so nam malmalung era ni baka pinaka taki yo binaka me matati ko ya hindi na ni lebon do rey da nga na sana malmalung sin rey da sana binaka meron ni binaka kina na no da pam scheme lebon ka rin da kapatalangan na da bimaten tu may na Pasifika me reform na program go me saro rinda tu kata kira mera ni kodindu na tata na bureaucratic bungling eta kabatu na sona bi matentu ende itu kono dala kamai lesu lebu na kaba ya yeme chiko ngala mani matentu yeme redi di tahun dua iya me redi di tahun dua se me rani rawa na non ratoso me rani me baka mersaf bakai lawa takira nga meron sa self-pay na programo me kunila ko chiko may na bibu kini maten tu na ministry ng labor na tarambiwa ito na kawana no mati ko ya na iba kasaran raw ta may labo lebu ya na wira na nonda sandun tu me baka me lesunga na kira pa pinangata keda ke na nek ito sa ke raw sandunga na statutory authority me saraw di ngay kambinga na programa na ministry ni labor administrative basis ba yo ko misa autonomous misa la ko nga batay ko ya misa tu batay ko ya nga ano kun ko nga ya era ni to so na ka era ni taka me ba ke bitala ba pinaka era ni taka ba ya o simber man ni rey de so sa tikuna yo ke ka sara ni ba ya ortuna la land transport authority sara ni ba ya or na ka kena bo ir sara man tanga non dar tu na pam scheme go wate ke ir na we ka van watale so ibura ese ni sefon tagi baka binakati ko ilaman matentu mera ni buat kita keteliki na ken laura ni sayanga ti kona program go e baka ali tu ko ilaman itu na pono ya na da sini kila na distribution ni lawan 1.25 billion ya e ado tibe saya ado ibe da bona kena return on investment in the palm scheme iyo Anjing Sara. O babi ah ni binakina no mo vi o si mengo chone o baka sabta na namut ni tuku na maya na kena to yung takito manda me soli na takataka beira era senga ni takataka ena nonda sing di matintu ya kona tina matintu ni iya sada buta maya ya iya ndora kaure talaga ni baka ure na may tonga baka talaga kena may Samoa kena boni mi matintu Listo talaga bir na sa flight ko na lako binande ko so sa raka tal tu nga bako matintu. So iya mbakara raka na tambani ni bula so ragas ni buli so labi kabaya. Na tapa na nomu ni rai na tikinaya. Ni tiko en dondonum kwa mera ngwale kwa rasing ni raka. Iya ah bakaya sa binakatala nga mera baitay buire sa raka raut. iyo ya indo na lenga lebu ni matentu ya baka tahu na economic management talaga ni matentu o bare tiko na to so sala ko tingo
sa teke wungo me sa ravakatambu yo irananda sa takataka tiko me raduru mai na pam scheme. Tike buti ko mai na mbaki tolu sauti. Tala ko tiko maya sa kebaka o takataka tiko sa nasikini rao ni opanduni mai na nek mo lako mai na Pasifiko iya induna lenga lebu ya induna bottleneck baleta uir na sa takataka tiko ngo sa na sarati ko nga na takataka nga. Sa singa ni bira ura na isau. Koya na buni no rasabi ala ko may na pam scheme. Kene bale isa ndusia tale to ko indua nangani sala me saba toso idake meritin taki no iran tama taka me toso idake na award wage na non raisau. Merani dengo bana na tumbu ni sau se na inflation ni tama taka ni sau ni aya sau ni bulat. Ya koya isenga tiko ke baka ngo saba ka rabi ala ko chuko mai rangai songa lati chuko ni lo man sa singa chuko mandangani dona kai rawai lo. Pakabimbi yo iran na graduate my USP, my FNU, my University of Fiji, kay chiko tala iran school dropouts. Irango ko era ba unati ko na social ills kung na maten tu ibiti. Sangai ke bitanga bi maingo na drugs ko sa rabang ang itu ko na kalibu sa adu tunggoy. Ke baka esengani raba dingu yo iran na nontango iran na tinindi na so na kabango. Baletani sa senga na apo no mera baka dingu kina social welfare system. Ilai batakan ko ibalang ko Australia. Na Centrelink ke wa indu singani taka ina sa miti ko buai si bia na undul indu na madorua. Me warakati ko ni sandu na nona taka. Ya na social safety net ko esenga chiko mena mai na non tambanu mai biti mana bienuan. Baleta ni sember ni tu kata ikenda bina kasar. Senda toso tiko nga. Gele butala na ka la ko tiko mai loma sa singani buke na menda toso ato tolo iliwe. Gele butala na ka esenga ni dambe mo tukuna. Na institution mo malum iya iya na institution sengani kau mera ni tunge na zake na eso na bana na no bango mera ni roki na na tambula binaka belete mera ni roki no irana tiko yani in mai na pam scheme darwatal no takiliu ke kain do sabi adu rumai na pam scheme membaute atong mandanga lima na rona na pun tayo kanin mera ni lakomai endo na prerequisite ni mendo na qualifier ni nona lako mai me te indalo e salo rai lako ko na ndoro te le rai da batkina turanga ni banua batkina tambai tambana teleso me rau ni piroti ko na contribution ina banua no korkor mera ni qualify kino ya usa te rau tungo usa te tungo bidan na ken gundalo ron rau lima nan rau sabo din takin sato sutiko pati dinalesyo ari nalis talanga ni na kor iyo meroni binakatu bat me kunin dua na lenga baten dua na lenga sa ko sarlak mo irna nonda sa sebagai short na labor force may na nonda wi korkoro may na nonda banuai baten ni senga ni plan ta kimi na kana kango ni berni dua la ko mai na usa kira-kira rambasar chunga ni bi kemdura liliu ni bimbosi ni sana peri kenda wambimbi na the chairman ratu tau ser wakula chairman ni GCC merabuan reti o ira na no da mena pam scheme ni berni rala ko mai mera ko ni la ko nga mai mera sa mbuno da rautu mai sona ka era ni rambiu tu ya ni na koro mera ni na non ra ingu mera ni rambula tu ken na bu vale mena koro ni berni ngai kulia tele ni non re labo ko e ba ka uchu ko ni biti ya bina ka ken ekonomi na lebtu la ken non da export ke ba kai sabaya mera ngai tomana chuka ni na beo kan mena koro e ba ka mendona mendona setup tiki busra mena koro lako na tikina na sana merani ata besar na matentu organize teki baka pina kabaya merani kuni induna kai me kuni sampali ana kena takatakai ko nga sabi ala ko mai sala ko mai to mitungan ko mai suba sala ko mai ni la ko mai ni lesuani sinduna kai liraw talitu e baka sini mai mena sagi pina na ila boni pam skimi ke ko le una ka le ora mai sama ile ka talikine sona bubale sona kabaya ai pero na kay tarambe ka niya ili muri ni mai me una tengo to komandayan yo ni na baka sama takatala mai ndo na sana mo ni ndo tal no akin Iya benak, benak balik besar na mo
wasia mai na ve ulu tanga bimbia bako sibi na baka rawe baka rawe me Ah, biti au tali takasaranga na ve kau dituku na me ai ah, me tiku mai baka mera me tiku ndo nambula baka tuba tuba vai tu. baka me sara tiku buna buyan na rono dolo sa luka bitu se rono dolo Gori. sa kawalu me digi tekinga vida mera ngwale na doni lako lako Bleta usame rongo te chuko na libu ni sona koro sa lala saranga. Na sa Halala. libu ira na turanga Ah, momonganga o ira na ah, pakawati ngone beka doron kai kir ah. na liga koko ko sarang wal talangango. Na Iyo, tamo na singolanga, Australia iyo, kina. Hmm. singolanga ni ngole mai na pam skim. Kona ngole mandanga mai na koro, mersa mai tu lambasa, se suba. Sarasi na mena be kor lele bungo ya, na internal migration ya, senga chuka ni manage tagi rawa talanga. Hmm. Oli ngai sa ala ko sarame na pam skim. Sargai mai tu talen ni sana go, sangkai ba kai kuria talen na lenga satu rawa. Tundun me laurai baka bina kana tikina ya. Baleta na mai pressure kina na bulay na be kor lelebu. Ke baka inda sini baka lisui talen ni tik bu ina koroi. Koro ka binaka. Baleta na koro buni mai. Ke baka inda red binaka ke setup ta ke baka binaka na tubu ni bulay na koro. Iseng sarang itu dunu minta lenga. Iseng ni inda rende. Iseng ni sa liba na solar ni dombanga. Na wai en rondronga. Na wai tu yang talaing kolinga na sasalu. Ini tama itu suba. Kaya nga iseng ni takataka. Sa nga indu na lenga liu. Kung nga ibali butalagi ng butako na tapaso. Meraw kina ng bula. Balita na Hmm. mula chuko mena koro. Iseng nga ninda andu siya binakatiko. Irna Yes. nonda. Meraw ani oirto na nonda. Bili utaki baka maten tu. Mena reda tiko. Hmm. Meba nreti. Meba koko utaki. Na nonda mbula ni tunga mena kore binaka. Mera kuni malele mai na be mate. Ngai lako nga mai na be kaso na be korlele bu ya. Merele sungai na koro. Yengo ke baka ngai dalako mai na pump scheme na fundamental ni pump scheme ni tamatay ngole mai na pump scheme. Me lesu tale na bulay na koro. Mera ni lesu tale kina na ilabo ka rawata mai na pump scheme. Paleta na GDP growth lako chikongo kanda ba sa mata chiko kanda daw baro takitiko na nandang bula bakay labo na GDP. Eseng in the kilati ko na kina distribution. Datu ko na tunga, we grew by a certain percentage. 5, 6, waya. In the sinikala, was in the sanitini kababa kataba. Yo Hmm. bomba to akeba kain da binakata, menda raida na takata ni pam scheme ko irna non dango. Eren draba kay labo taki irna non dara chikana bi korkor. Itale mo dan GDP da waya. Tanda kilasa rin na kenrea ngay na kuma na nunda bi pale pale. Uli na wanga, taka na stoa, lay titale so na ka, mera saw minatamata, mera titale, mera susu manu tale, lay taka na stoa. Nakango ese nga ni rawat indura kan din rin na requirements minda loan men FTB se indura na commercial bank. Hmm. Kona ilabong ko era ni rawat indura na may taka na pump scheme melewa pa kabinaka na may marro ilaboy ke. Balete ninda biyo nakataya menda lakoy iloni na bange sanon ranga na sabo ila borotu. Uir na non da ur na non da mabimbi na kanta na India. Ersa lon ngai kana non raw na dulu na milyon. Merto suiro kenda na tikoy na na bi korkoro kon na bange ni bi pakatora reta kisa sini bagen balen baletu. Ya obi opos fara rampeting ango nam balen balen ni kena bina kabiken na opportunity ni pam scheme go. Da bagay labot kikenda kina. Minta kuning kay para tali chiko na kiri labo tala may bintu na panwa. Karo kampimbia na na financial management na savings meron ni lako saranga me do na compulsory saving me sa lewa saranga na oir na tamata takataka be bat me do na be posaki or tamata takataka bat kiran da be bakataka taki. Tar Hmm. ngayoki muso ka to komanda main ko do na madawa endo na raw na mundola merani kayo tiamba kiba usaka utana no saving go mulai rawat tempat kena suli be ko na singa ni save takarango kaya na laino kenda na itaw ke indo sa kilatu ni tanda mol malum na mamaru ilaw may bir na mabi mata taleso Hmm. ya indo na kair ni bugeta na pam scheme Nasa.
Mm. Sa au marotaka ni au sarevi semitukana na no mo ni turanga tovata sa Wat. siko wa bukitiko na vivanua mai Australia Wana. no no na Na sole. vakumbeta tiko na sole Ah. fintech na Ah. wabi di binaka na no to timi na sole fintech no to siko vira ke tiko na palm scheme Ah. na tagmanda na no Ah. muli rai na buku ni no na vengarabi tiko o semitukana na bimbi ni Okla marro ah, iyo wamba tenin dona kabina nga sa zakabati ko yan turang to bata may ibuno bato. Totoka na no na baka na nanta kami dua na sole fintech. Tarai talanga mo na palm scheme baleta libu na ila boy doi ritiko. Ilo mani palm scheme. Libu sara. Sibe na milioni lakotiko. Dua na mada ni rabi saumi na kabaya iyo. Sengan ni maru ribi na katiko. Plenta ki binakatiko meron niya nga lista lebih rendir salis. Koya binakakini mendo na bibu ke bata ke tawata simtukana may baka salabira meron niya nga ruwa yan ang kinano ng business yang talanga bir na nonda niya sar na lisu. Ito na ka may waridatiko niya na tawata katakango sengat tunin duwa na non rasupa innovation. Ayo. Sengat tunin duwa na bata ka na FNPF ya indo na sala eron nilawla ko sa renta nga pamayaw semi tukana. Meron yang abir ni release meron ni me indo ta na incentive meron ni rata kati ko sayang ati ko nanon rata katak Diyan sa meron men karan kay les sartara na sanga bulu nan raw na undul under lis kanti na lesus ako. yo mera lai susumbul makaukina mera lai tiko bina kakina kor tar bina na vale mera lai tei talekina meri me kun le marro itu ngane lebe mera le wa vere tale na bi sonko tale so ko entando da kabana itoki ko ya lai senga tunin do na kena return iyo Kanti na ya me sana. ya Diyan na todo ako. O babinibina ka na namuto ko na maya. Choni na namu. ah, Pambulo chiko bir na varong tiko mai. Binaka baka ah, levo. Lelevo ah, rasa mo chiko bingo. Binaka bali bikim ah, ni na wase chiko na namu ni rai. Kere oh, ni bita may na namu ni baka sama. Nanggay uti na bitan long ko. Nung kuturang awe ka nanggay somayan so na namu ni baka sama kina namu ni baka tataro. Iya. May baka na namu ni atuko na tiko maya. Choni ni iya kambimbi na non rasuka le style. Ia sukalis elele ersa sega ni besuka. Ersa beti ko oh. tunde ni Australia. Na dava na no Ah. murai na tikine. Iyo na binile ni non dar tungo era sama itu bayai e bida tiko na buna ni ralako mai era mai tiko na takataka release mai kina vana takataka chiko endo na aged care na sector korla ko chiko mai kina go endo na kena karua na midworks kona arndo takataka na wal ni baka mati manu manu sana ebetwa rendo mai takataka kina mati manu manu baleta ike ni duana singar ni ono na untul na sipi e mate nan duana panu ni amate takataka bina kachikina na leba ya na katolu na hospitality na do keleta intala kino kendai rachuk tala so ma chuk sar mai rada chuk ya mai is rock dana chuk uluru iyo sa chuk tala kina sona no dana toke kene kabanga na rada ka bula diwa kina chika ruo ko na tomi boni kau ya vana tambani takataka era lakotiko mai kina era na nonda war watakatale na aged care na midworks na hospitality bate kena tomi boni kau ya yele butale tu era ni taka yele butale tu era ni vital nota kana nonda maten tu mera lako mai kina era na sarita ya mai bichi dan kasi ni buli na nas me banga taki mina kana labor force endo na banua bate part of labor mobility chiko ya ni mo witi limpa kili mo sa kali mo sa atin ya sembulan-bulan bin nakasaratunga saba asatin yo wada man 5,000 kalima me ada wana bit 10 tin kalima talemba ke merma ita kata Northern Territory inang kasnibuli endo na Christian school sarap na kata chiko ng kasnibuli may Northern Territory may Queensland ina be tanda ko ni Corlevu may kya may Cairns may Townsville may Western Australia ina be bono New South Wales ngo binakatiki na merani tete na sakuni yalani ngai na vana sectors ngo ana nuko renga o yau au nanu matiko me ndu me vale utaki merani dingo mana le puni me belete ke baka ya do ya
ina lelai ira non kas ni budi la ko na uru Marshall Islands ira nasi mer le bangar ta kai Tuvalu ibe but ni sau te koi ke ni sau ni ko na ni sau manda ngani ke koi ke so ke ngami karuni ba sa tol so ka tol non tol ndona ya ni Australia na mitwok sera baltan award wage rate te koi zaki mai bin onda mai na $5 ndona ya ni bichi ina $5 ndona ya ni bichi ya bi tol ngana ndona ni Australia pa me ngai roba ta bula si bai be bunai au kai koi ya ngona kona na real hard stuff ko senga chukuni raw ni raw ndawalia na bulan rabun rabua balete ni senga chukuni raw weekend na ngu bagai labo menda buete kenda take bagata ki kenda me bagata kai liu na ngona situ bina katukin na suka go sa suka nga suka ngo sa tosota kena isa unikena ta kana suka yo na suka mai bitini ndabulia e baka nga ndabulia tal chuko mai ndona da bana kena sa ulebuna suka baka nga seni produce taki nduna lengan bata nduna ka ndo sini ma singani klaro chu isati na sate nando bibiti zaka nando na suka ibiti ngai saule na suka saule letal chu na pala kina rais ya so na kamera en reda tala na maten tu mendi ke ba da ka ba chiko ya si sa ta ka tunga for political purpose era ni rato nga kilo irna nonda na suka iyo sa men la ko tan sar na darutal no ya o ka wala nga e kuria na rabun rabua mengai fosta kata lele bu mera biala ko chuko mena pam skim ni tunga ibiti nambula senga ngani roni takati ko ba binaka na bula ni be korkoro ran le da binaka non da community bisa una non da liba liba na solar system ta bina ngoni sala me roni rakunindo na bito sa ki mena koro kina korlebu se ba kandu sara mai balangi yu ka sara lang mai balangi mera me dunge na ti kona sa na na la ko me ndora ngone sina tikina pangori da sala kongori ona mai yang ina koro ina taka taka ni panua na lotu kina matentu community dina chiko na nomu ya ona bina kata mo taka kabanga na mo bale na kabaya mera randi kla chiko ira no place of responsibility ira na ngone ngo mera kun langa mo sala ko mena pam skim au sali bungo kango sa sini bana mo ko ni chiko tale eso na responsibility ni koro ni lotu ni panua ni matentu mera baita te kira kin arsin mai lewe ira tunga baya ya enton ena ana bi pa Bolivia na bi pa Bolivia mai na koro mai vale bi pa Bolivia mai na esana bi pa Bolivia mai na matentu bena ministan ir la mai ir mai yanga o changa i mer chiko na supervision mer la ko mai ke orto na country liaison officers mer mai tukuna chiko bira na kango ni ramai chiko mer mai te kira chiko na mu chiko ngori ona lista libichi na tabo na la yanga kina yana panua na no koro ina no mu bale sa tar no mu bale sa amba undu na mu boto sa chiko na indini si santo na mu kentin na sena tabo na pele kamera ni anga na ilabo mera wat kese nga ero ni mai ramateni wabu kitunga ise ramai bangata ke labo tunga ni banua saule bana banongo boli sulu ba berea akaba sa singin na no chiko na long term kona bana emba ker la mai kina sena vida opa na opportunity sar la ko mai kan ko ndo singa ili wodi ndo la ko mai Australia Tantini liu dun iyo sara gori go sararau erto lebih cuma na country liaison officers ngo sartu lewe vango mai na mata sauti Oi. chiko ndo na maramato bata mai na Western Australia o makereta rokunduru chiko nungu kaya mai Malvani o Sairusi Tambolevu to na kanda na India Diwan Shankar chiko ya mai Sydney kinan dua sanga inding takibo ngango ela ko mai na muni vanu batura nga mai sanima o pedeli ini buai pedeli kampo mai na corona mara iya sanga itu ya sona mbak saut kero bikila bina bote turanga ta kaya tau kito bikila bina kayo tundun mi kito vital nota kabate sona kango baka lebu sarai bale tinduna kandende ni sama ita kata kabango ina matentu ni nduna panu matentu tani inda sana mai pakarorongoti ko ina lawa pakaru inda pakarorongi kina pamimpi ni inda kata katiko bakasua ini kata matentu se public servant ni banua ko iyo isora kaya na nondor vital no unang karon talanga yaw isona ka me kuni me kuni sangkata isona na vika baya babo ki sala sa resign sa tabay na
Endre nda vira ka tele bona kame tos usa ngande bantina menda tos mai kina bonongo ia menda baka buliti binaka menda baka ki binaka menda baka raramte ki baka binaka menda kuning kai mai sotawati ko na bata ka menda mai utia anda main rotu na kabaya ai Iya, io dorna seni ka dorta. Iya, bang dalmai. iya iya sa ngana kaya wana numati ko ni lebuna mata ngone rano ngone main roti ko Iya. io chiko na buri non ranro isender tutu ngaran ro chiko na non rabuni non ro yenda reda ni wara rambo itu menda numo ken dari sabang mantua non ro era ni remus non reisa mo bitama be kona employer Hmm. era talanga ni duangan tu indu isarate minitaki iyo era ni sabia duritu mo kona employer masa singani bia member na pam scheme Hmm. sana mai layout wale kina sona nonda tamata kataka Hmm. angone iyo sona kabaya iyo so e ba buna ngau iranga ira rongo de Hmm. sona bosa mai birna kandar satu ike Kanti, Australia iyo kanti ele nasa. bucu ngona factors Right. iyo ya eso na kami ta reta de ame Hmm. erenda bulikin erenda improve taka iyo Kanti nasa. Lili iyo besar korto bakang politiko mai o tumbuna, boleh bina ketumbuna salamba, bantin tinta ko na non sa ngol chuka ni na gas ni buli, er sa ngol chuk mi biti, kar saling gas ni buli to na bebonua Australia, ropa te dambe alawa, bakang titak chuka mo ko ni na retirement age mi biti sa on sa ngabul. Sa saono sanga bulu right sa tosta iyo kita non ya. iyo sa to so kita non sanga bulu ni boso te oni wa sena no mati kono ngawno simbi bi makin maybe selim sanga bulu kalima Musuh tiko kalima. saono Jadi sanga bulu yo o reke kenda baka reda eso orang kaya tengu tu saya pakai bit sanga bulu kalima dia eh nasar. ora rala rasa tengu na matentu rala consultant tali toka batana kila satu ber Dia iyo nasar. Koya sindra episode ta kana matentu mera bangata kita leur na no dar sarita ya Hmm. iya bata ore ore yang itu bir na kila itu bir Tu bir na na kila. experience Dia nasar. eh iyo ya iyo ke bakanga yala ni bako ko na retirement age ya na retirement age okay ro teman tengah na ono sanga bulu ya na ono sanga bulu ya serongan sama ita kata Dia, dia oh nasar. kila ya wes kila lebu na non dar mbiu mbiu ya ni peter sabole kini ada betul na bit sanga bulu ya lebing karabitali cheko Hmm. na HK America kada paparita ka chiko ni sente tuwi na kasartunga Kan dia ah nasar. ah Lele eh besar mai tunggu. Sar kata tu. iyo sa tunggu Cetos iyo dengan rawi labo Ih. awila bo chare le ramai bue tir tal to kana to mai biti korto Kan mai dia. biti ningai senga na taka ya sa senga saranga iyo sa na ponto ponto nimbasi na kabaya sa ulebwe na kana ina city isuba sanrende ningai senga na taka Kaya kami ningai senga ni bangara taka kasi min dona nonton bisnis Otramenda pari no kena yata na turungan ko na pari enda ko mai menta manra me so min no da kai Dia no da nasar. pes dia ya sana be senga sar to nga iya sa Hmm. so na ka baya merani darida na sana kede Gara-gara sana ke. na iya na sana kede Dona komen ngol chukumin ko pinakabali bikim ni na wase chukumin na nomuni rai eratuntal chungango na bimbi ni yalo matua andi na tau tok na labo ngautura labo lebu se labo lelai ke se na yalo matua ona lenga tikuna ken ona lenga bale tika na nomu yalo matua kambimbi mona listale mona li iya tarana nomu bale rana iya nomu indini tabu untolo nomu store se tabu ngobina iya kata Michiko nga iya nalmatu, siapa ba chon? chiko na yalo matua kambimbi ya na yalo matua tekebu mai vale na baka bubuli mai vale ngai mur na be ka ke wa kambi be na buli buli mai na bale be na be bu bale e tukuni tiko kina na yalo matua ba tikina mamaru ilavo ke na be ka so me mai ngarau ni rasara renda tatau na ki mai kina Ya sa. sara lako ni sara lako mai reto sara lako chikongor yalo matua na no mai no mu bu bale yo lesu mai mi sandu no mu bale tambarua me balo kan katekira Ya mi bisa. sandu no mu stoa se musa tosoda ke sandu vita na mu bul makau saran lang mai te tol na undol na mupunin dalo kaya tanggo ran nandara China sara mai sibi kenta talcho kena tindalo Kan dia na sa. balatan ni ran Taman. lako mai ramai tiki bunga bangor saon yo kenta non ta chukona banua da tukuna chukona enda vida na undol nai kana kenta ngel
nakabango ndalisiani isenga tu ndo na kai tu na be wan bosu tu chunga na wengele ya eta pembe kana lenga iya iya Iya. So iya pega talanga na relistare sa resek di iya vevo tu nangele. iya ndo na kambimbi na banga takini ngau nai me ndo na banga takini ngau non rame empaki ba me banga talanga ya na non the financial planning ni empaki ba non rame na sakir me empaki ba ndo na kamera ita tiko ike ora na non the sarmai changani tu na pam scheme saralako ya na tiko ike na disengagement e baka me baka rong taka chiko na abscondment eh iyo ya ndo na ngayo kabango nguri sa madalanga nan ronguri singa tali ruan netan eh eh yo na kambimbi merchu ken batana bun non ro e ona na kuno no mer sindi bielo istala ni bici balita ni rala ko mai ramai taka eso e genuine era teminita ki mo pinaka yeso sara mai tu sara bola kan lesu rangkai rebu ki bango ni sembera taltungan indona ka era marro itu sangkai lesu biti sangkai teminita ki sangkai mandu ana lesu balita na social stigma ni sama itu ke singin induan non ramai torotaki non ramai itu ke era sangkai mandu ana lesu so na kabaya iyo so sara mai reita na bulai ponongo ni sabinaka iyo chukon kenalawa iyo na ni banwango kora andarua listale na protection visa indo na ngoni sala binaka ero ni da kabata kame tukuni bira mira apply ta na PEV se oirna da urabu chengo ne leor la komai ramai rani do na ngoni sar mai ron ba pe pekina ran ramai bawachi cera mai tu bata kira na nonra sa na tu na ngona na partner bata kira ke me da kana nonra pepa merenda tu ba binaka mera kuni mai tu baka tahun tundun wal tanah lau ni turuman watu ngai penonggo ku kawachiko Iya, tukul toko tumbuna na nero bitala na mata sauti na pat na visa tini na undol nandol. iyo ya ren La rau kuat tamai na tal pam chunga na scheme ken na isau. iyo ela ko wata chuko na pam scheme ya ke baka rasana numa mera takaba eren robi usa ka batana partner okay terus sabi mama paten sa mai takata karochiko baten sa mai tu bina tu ya ike sara mi satu wanun do ike ya intu tala na level ni leng kaya bunuai mai bari ta chiko okay tu mo dai bale kitu ndo bi bu bale bina korbi matao patai ke muni na nung rau fam ya satu da soli alistiko na nonda na numutiko na beukani yo na numutiko na nonda kor mikena torda ke na nonda banwai ubit yo ile bira satu ngo talanga sarma itu sangwile talanga na nonda banwa na ito pumanda nga sa senga na nonda bosa sayali indu na kay indun me bang kal Tolo tagitiko serangan na iki bisau iyo iso ora lisubin kor may bula bida nga sara seng tal chukuni beklaro sa banon Nanti na. ayo sa kama dai ako talon na wes na road tumatataw daw yes Wis saroto mata daw daw. Bang bulu chuko be Eh, tamay muda. E kachuk mengo ko e na bina kambe ka merending tek mena be sana nangone eh, merle da kadaka kambiu bata ke na be conditions merla ko dulu eh, mani sember ni bang nui na non application. eh, Okla listali ana no ah, munia ba madali iyo, luyai. Na kena iyo, ina kita manda. Belate so ayun, sara may tako so ah, suba na application. ayun, Eh? iyo. Kaya ndo abi may apply su betu kun list tali na koro. Lesi tali na kor. List tali na koro le apply may through the koro, bay turangan ni koro. Lako da kena tikina, lako da kena bosin niya sana. Iya na system go may efficient. Kuni baka banua tu. Eh? In theory and erong robin na tukuna chiko ini sa lako na system unang go samba waya. Kaya talaga may improve taki. Eh? Ito tolo chiko na tos. Na turnaround There time has ni to be kena a dak checking mataman. mechanism, eh? Iyo, gori. Meron ni red sabat apa na application go. Ya santu sa la additional responsibility ni tikina. Ni turang ni kor kango sa turur tuanggo atau sa biala ko tiko. Ya ngo na kamera tu ta kabaraw ili usar tu ta kabaw ti talanga sar tu ya liman raw tunggo na bunta bio kana bunindalo ina ka sa atu sa apply ti kongo sa rekomenda ki sar chuko ina tikina. Itu inamu be itu inamu kamanda be kito we. O cha sala ko na tikina sangela kita ke na posnya sana ba mazuata mesar me render kilai elewa bi da me na be tikina ena sana o ya er sana la ko ma era ni binanga talanga kina
na kena calculate ki na dha wana benefit ni pam scheme ni sarmai drata kai ke iyo belte mera ni lako ni sale su ina non da via sana inda kilabna asra trickle down boter inda kilabna orto lebi de menet kinango orto chikoya to lebi de menet kinango chikoy sana ya ini na kango saya ya na non orto dau ina tikina ya pater to ambo me baka tikina ba ya sana sartulis sartu sayanga lis tali na sana sina tikina iyo sartulis tale artur sini mai tu tale suba Right. iyo oya senga chukuni raw ni iliu na ngono iliu noi Sangarindo era ni mai wabu ki babi tali tu isu na tukuni melis na ngono iliu na Fijian administration ya ngorang ko sa seng sa lulung kana kaya au seng ni kila na na ministry ni tau ke sa kabati ko balen kinango na kena sangai mera walu sui wa to Andina. Kasaseng tukuni rong nanto mo ni kueka. Nimbula wa benang kay sabtal mayo nantaturanga bulan to kai chon ro ni masi ba ni binakabi ko na sematik mengo bikem ni na sematik ma James Hammond dombula binaka may Tasmania ropate dambelao binakabali bikem to na biokan ito sulipaka samatik mai metisela bukivi bula binaka Pakambuli talchuk nga be rakeda na be okan Thomas sinadang levu mere katiatini Olivia Williams tu boleh binaka ke tumbuna salamba tumbuna do nangona mentor be bitala no ena buku ni skill migration talangan do talangan ulu tanga binaka wase chungo chondron masi veira na sa retired retired teachers and retired nurses binaka sarchunga bakalibu mera ngole ni Australia Vikimina sa veng mana no muni takadaka se koko bina katuna no muni no muni bula se radio nile bula tala no total na bonua na Northern Territory me bakat kun chuk mengo chondro di masi bina kachikin bakali buli bina kasni buli bosib ni chuk mikina o ira na itoke di bonua ira na aborigines ni orongo na bitala no iliubat ke NLM maafu dorbonia sawa kuno ka ni oira na toke ni panua bakar do tal tiken dan na lak may viti balata ni da toto batambe kan na non tuba kini bula ke dari rai ke ne lonta toto batatiko ya kan ni marawe ni robi ke da maybe o say tu en buku ni non sasanga ni bula bako sibe na pam scheme sen National Employment Center. Ini marotak ni chukung gobat ki kento chondro ni masi o ko saranga ya ambito to manda na ituba-tuba ni National Employment Center elangon la raka tikino ko New York. Da marotak ni sa may kabita ko ni Nero may bitala no may baka dita ka chukong ko ni sa may rey da baka batukana ta kinabika awulay ka tu wala kinabida ng bagsaw niya ko sa Lorito na buwan. Iya, baka bultal mo may chon. Maka nimbula benak bali mo na ni biwa city ko mayo maruta ka ni raw weekend menta may soli makasama na sonan renre la ko durumiti ko iya dili chiko na renre me bakat kun ko yao chone tiko talaga so sar may rawata binaksar na be kartu bana mai wili ka tiko sa ngona yan no to report na kanipam scheme bida na turanga rambibuyani sa Tarnan Ravale sa na bekar tuwan may nalaman ni ba ng pagsawat sa rawata. Ya kaya bida baka binibinakakina libo na ngona na mo na libo-libo sa na social media doronga nga na bika senga ni ako binakay baka we delve
too much into the negative experiences. Maybe the negative experiences may be like 5%, but 95% in the siyang susunod na bitang utak mga libre. Na kung ano kita marata kanila kung may gochon rin masi, may wasay taka kami da soli makasama, bo si Vira na lakot rumutsungo, so na rendre, non sa mitik ngo Australia. Tanawari ko, may nasiya matal matamay, may nabuko ni non Mona Liba-Liba, ni non Zoom, may Canberra, pinakamakaliw, wikim ni na semati kumay, doon na baka samgot kung tsuk goropate na belaw, wala tong mo ka Pertania, we also need to set up a team to administer, implement, and manage the scheme in Australia. Team may really kinoira na CLOs. The CLOs are overwhelmed with the work. They cannot do it alone. Di na sarana. Yeah, so collaboration is really important. Obitor talaga ng ngulong ko, mababi ni Vinaka, wikim ni nabiwa ka ni Australia o ni Sando, wiwo kitiko. Wira na kanta, wikim doon may Western Australia, wikim doon may Northern Territory, wikim doon may New South Wales, may Victoria. Sasya mo talmingo, saya bala tali na rityo may drone. Iyo, sengal. Iya, babi ni binaka wikim ni kaya na sema tiko mai, iya wane tamana, boleh binaka neta, iyo, James Hammond, iyo, na culture shock is also part of everything. Memang kata untuk kaya o chone, soro kami madao bida nga sa sistok na yami, sa makanikilata na na masama na koro, chone papadaltan mo tamay na bukod ni bitan no sabi na katiko. Iyo ya nambimbingan ni kena non rabarau taki may nangone. Indaw undua na buli indaw takabira singa ba ni may biti ay singa ba. Inabi uno taleso ina pasifika sivia to nangone. Andaw ito na chuko na pre-departure briefing. Singa ba ay singa ni rauta. Balet ay dundun meto soda ke mandanga ya umanda kurete bulan du. Balet matai. Wirna non da ralau chuko may nakor. Nabosa babalangi indo na kandendre mera na thinko mapakatutolo. Baleto irango na nonda. Era sambi uli tu mandanga sa nende. Sa ngunya kono tur sa lai tei. Indo tu mera tare baka malua. Me baka matala taki baka malua. Baka banua taki beira. Nambimbin kami simplify. Taki beira na dhava na lawa ni tu na pump scheme. Pata na pump scheme chiko na kena lawa ni takatak. Ibaka toko chiko na deed and guidelines. Ni takatak na pump scheme. Mera roko bo ira na ta na workers but care na employers na pump scheme na deed but na guidelines chiko na kena rule na kena regulation iyo ya saranga na kambim ber na lako mai kina iyo ni sara lako mai na pump scheme mera mai muria na kanko na kanden rechiko ko na vana singango saru leka mera di ko makede kina tapi ka mera mai baro te kire kina sara mai bulai kina bagi ba saru leka doto no me baka madala taki veira baka lawa baka bichi iso na legal terms ko erda chiko na deed and guidelines ni ralako mai sima tala ita katuvira senga oke naman tanga na tungo na sa ka iso na terminology mata itu enda na rei dalis tali na ka menga ira mata bura lako mina pump scheme ko ya me be buke kina ira na tim na matentu ni sa ta kan dura pre-departure briefing lako mai na lawyer mai na di mai na AG office lako mai orto na labor lako orto mai orto na Ministry of Agriculture merandra mai wo sa ina non pre-departure briefing orto na Ministry di Taukei orto na lako mai mera mai buke na non ra wara ramata ke na non dango ner lako mai na pump scheme mero kuni mai dala ke ya endo na ngoni sala urani bambote ni rani organize taki merani rara virano da minta kuni no mucho con yo era na wasa buka pertania sar sakilatu na kena makaru sagai mata non rambutu banu mai ke nandu indu ini nraki nandu indu ini kakana na yawan ni bibi banua mera kilachu ko singa no bichingo Australia ke buka mai Sydney malakoi Darwin sa kele mai na dino buka mai Sydney o sala ko jungai Darwin ya na yawan ni banu na geographic location iyo na ni itu na kontinent ko ya ni rala ko mai ramai shock
era mai rei na ai sengani yung pangini oga o kinto tuli mai bisi ndo longa turen ron te witilem do kana singa sebo no lebu ike senga o kata chuka na mada o lima na yawa elele na mai lega mai Sydney nanti iya niko buka mai Sydney Perth Sydney Darwin ya nabi ya ko nabi kaya mera wararam tigrauki na mai biti mera kila chiko ira na ndu ini vosa ndu ini culture ndu ini vanua na itowo na nonda culture na kai banuango dura ka bam bimbita ke chiko ina pam scheme go a cultural sensitivity kina cultural appropriateness ko ya bina katitu me kila ira na employees hotel lebu na okenda na mai na pe pasifika nda mai daga daga na panobango intanda ungalu kaliwe ninda bu ya butake mena bula babando kanga satu kono mena turanga rene lulu sanda warongo tunga dala sendo yo iraike mo kuna le suna no mundondon watikina no mungala iyo era bayana kene daga kai yo itauro na ngau na weekend tamenda kai mekila na kaya ko ya lebora sinrota ya satu ara epskon rando baleta ni rasing ni ren somali sun matai na language barrier mera tukuna roba kata pana kango wi nonra employer indo ni rabina kata me pandun tak Iya, ke bakata bakarang guys beto sengan eso iti ko nang team leader. Meron po sa ko na nabupundra. timle iyo na sielo saranga era ni bukeir bat kenen tua na welfare support officer chiko ibe yasa iko na employer Iya. chiko indu na welfare support officer iyo era kai balangi araita Oh. era iyo esengan ni enda kendai iyo iyo o rtuna sielo indo na kile buni na de bina kanikango ya mertu na numati ko na nonda mbula na itauki ke baka meranga island na nonra allegiance wi na maten tu Australia me baya sana palom sarut merando but sin to different takir Tinasara. ke baka ngai sengatel na union Australian Workers Union kain Mm. dura kan tu merlonga mai radur sara na union era ni rongo nan to mon ke baka ramani tukun bersama dingui Meratanggo makita lang eh? rambiu tara play ta kain na lako indo na bol ni kuru sena grievance form Mm. era baka lewena merin lai rei dar tu na fair work ombudsman orto na tambarangan ni ta diwa na tambata ko sa kina meron to re pagdating mo baka ko unfair dismissal sa fair dismissal Mm. meron gali turangan lewata ko rutungo yo ke baka ya am tutun melak me ya na procedure si mata lebu ber na nonda era kilatu ko ni ramberan lela ko me na pam scheme sa siya yo Nanonood eh? non random don meron ra bala takir irla ko me na dura banwa tani kay may Tinasara. ngalu tala tubango kay may ngalu tala tubayar sar kay may chabra may kay may abscond Mm. se mera may disengage sana kay tente sarabi ron na betango di sara abscond yo chinga rus ngabul kawalu na siga na nonra abscond sa uchi ke ana kaukawa Kunin ng ko rabisa. na kaukawa ni nonra senga na kaukawa Uy. nonra tiko legally in the palm scheme Oh. iyo Uy. iyo nonra bisa elay lako tele may na Department of Home Affairs iyo kona na yambaki na rus ngabul kawalu singa sira ni bitang ko magichuki na employer theoretically Yes. yo lele barangay lo yo chia sa senga saranga ni kebukero employer Mm. sa lako saranga senga tuni ili bunanga ora rambi takinga ora nonda workers ni radala yo oir na employer sili butalan radala ya raseni consider taki chigo mera baka talanga me compliant under the deed and guidelines Obiector saranga na tikinang gori ah Johnny may ah kana nominate kun ti kaya may balatan na cultural oira na iya tokin da kata kar bina kata merkila na nonton bola baka bonua may viti Samoa iya Vanuatu Kiribati na iya bono kede na tini na matintu era vai te tina vitin go matin yo ele weekend na tini matintu ko baka da toto bata chiko no tuba kini bula da do iya ngalu ah do sorry siang ni bossa mo ah kay balag da duba da bika kede ba ele na tokin da kata they take advantage of that eh iyo already ni sora na uli ko na report verto mi Solomoni sora kay tukuni mai donon dol bitunan raw na ken resaw menanora calculation from the original agreement. Gaila ah itor na ken resaw sa suling nga verto tol nan raw.
So where did the rest of the money go? Ya, gai sora gai complain. Gai an ramen matakan do satu non tikit mer sa listal non Okay. ramen nua. Wa madal madal tikin na ya. Iyo, induna lengan guri sa ato tiko induna kise o sa taba tiko na mada sauti. Arto le tul non tutungo ni alewa. Arto chiko may balena New South Wales. Iyo. Arto na non to daw ni non to employer o bupa. O bupa iyo. E chiko induna le bahaya be bupa quando le recruit mai on behalf of bupa. Ata na health ex. Koyango koya sarangai na non rasenga chiko ni tawraki na original pay they should get. Ni mai chiko tala News induna quality. middleman iloma. Iyo. E mai ano na talanga o koya na le bayango. O changa ibandin de taka televira ke baka sanduna kasa tukano mo na employer. Iro chiko kan matanggal induna direct employer. Lok ngamai kandur be employer mai taka taka anda the employer. Era raw. Yeso ko chiko na le bahaya o chiko iloma. Mera mai recruit chiko ibiti on behalf of the employer. Kirbabal ni ramai data ko irango sandu na kate tarao employer andu tala na kate tarao ko la recruit. Sangai mai non rasarai mira o irana anonda. Era bata ki chiko ya. Ko ya sala ko chiko mai kina na tem darwa tala ta kailiu. Saraba ka chiko mai modern day slavery. Ina kena da kai ratu kuninga mera da kava sarda kava. Sarda ye. Isenga ninda ulindike bo binaka. Oze na employer ba murian dina chiko na kango. Iyo. Eso era na kisima da ma sauti. Operate to ka usali viti ko ya. Ang usali viti ko 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 ita ka to kisi. Ito maraman ni viti. Oi. Dona maraman ni laun, dona maraman ni teo, dona maraman ni may buno ali una kango men Isa. sarwang. Ya. Ertu bitar-tar may To bikim ni so ni iyo Roma to tanga bi nakapit. tartara. Ara to bi Iya. tartara may biya o indu ni to biyo kan ya taka taka may kof saba. Kain kiri taka may ito no leto lungo sarto wadingui. Sarto tukuni berto merto sabu kasar ngai biti. Sengani yang betul bangkaran lo to bukai biti. Au sabango be ko te dalanguri. Anda tadi den guidelines ko ko ya sabi nakati me wadingui unfair se fair ena sau mana employer na nona bondo bondo ke na nona welfare ni bera ni lako ibiti iyo kake bali to ko na work ya e chiko tula na obligation me sau mana rende ba binaka sau mo talangana liba liba singa tuni saumi sau mo talangana wai nakake ko nakaya iyo singa ni mai daka tunga ba ya me chinga sala batendo na lenga o wana no machiko na bune rata ka chike na wer na be ba rata kina kango meran rakuni kilai ni rata ka chiko sa balu situ tolong angalu ngalu irna non ngai bangka ngai mai sa ratu mai sana tu ngai bina kan tu lako mai orto na ngone longor to betul reda itu dona situation do tan tu tikina sa sengani bia join na pam scheme ko na bupa na company kitu tata tikina ikona health ex o ko e rabichu ko be bupa mateni o ko no na recruitment agency o bupa sanga itu kono ko me kitu sapa dingo ngai am kitu sala ko tala ngai bichi papa ngondo ko ni lesu Dumbi tamay do na grievance form ala ko bero to na fair work ombudsman ertu volta kim do konselisu bola bola ke baka indondoru bola bola be minister employment ko ni on to rer do volta kana mun do no go Australia do ko ni jigo kan do zuru na union na satu ko na union ba chikim do bina orto zuru chiko na union ya usanga ni kala eso talanga na union botenda kai tau ke yani daga kai paswi kai Iya. o para si half committed tu ngana non rabi pasake ya na non da sub sala ko chibo na union eso na kaya resin da kila tu kenda na public. Estava Yes. jogando na outras. Esse Catalanian dua keep a surveillance on this kind of attitude. Maybe an employee. Esse ngani bakain ren nira kai. Ko yang kami not yung samun daw ira no the workers. Kandi na saranga. Because those employees should be taken to task. Yo. Pinaka-rangkabatik ko. Nakaya ko ito ni melo ray. Hindi na esse ngani ron in daw to bakira so era lenga din nga ira no the workers. Ye melo ray talaga ira na employers. So nga una over deduct to na isaw. Baleta. Era kerea esse ngani daka. Se me so na kabaya lakoti ko iloma ni isor gi tarangana ken raisa sa ruan raunan dola tantunan rau me yuna isa era na era tukun me bira mai bitin dua tani
mai bono Pasifika. Tila sa. Saro me ya me laurai. Me laurai baleta ya ni e bolai chiku na nonra contract o na nonda na au be tu kurang ba mata ta ver to na ver na ba rongo chiku mai. O na tu na pam scheme na nonra contract me renda urei da ba bina na da be bolai chiku kina nonra dondo no chiku kya. Iyo. Iyo na lenga tale chiku kya bu mai. Me translate ta kina contract e bolai tu ba lawa ba legal. Udi me be mai wili ka tu na ka ba ya ni ro era ngor la tu me na be korkor. Indondo me translate ta ke ba bina kabira. Na sa para implication ni contract ko ka sa bridge taka. Eh? Berto Ke ba minislan di sa do nakapakali mo napakapakantiyawa turanga weka iyo usari dirto eh usarto pakantatakan na may matanggali mo sa mga Pasifika sa chiko talaga iyo. orto na do makapakantiyawa to translators Ah. sa chiko Well. talaga orto na CLOs berto le Mm. wasabeira eno non Ah. rendi po na nitakataka toto kasaraw sa do wawili kati ko Eh. na bikata chiko minisilandi bi Australia kaya rin baka binakatagsara sana totoka sarva kauti wabi ni minakati kubira na VOC chukumingo non nonra tukul chuk mundo talea ube wasiatal Mm. nga choni na nonra Mm. rende liso indo na Mm. rumu nga roni chukine limu se wano na tamata Iyo. kara so musu ka chuk do na tamani labo lebo na nonra ken ristaw Aman labu lebu. iyo Taman labu lebu na average renti ke madai ken bera na sa muchikoira. Ronan raunan dola. Eh? Duana mata wai. Ya walan raun duana bula. Iyo. So era ko era chiko na cramps ral mandanga na bale. Ko chiko mai Western Australia ya. Rendrale walu tu sele chini. Erangai sa uma chiko. Na rente me bakanga era chiko na dua ko nga le tulunga er tu chikin. Toro mata ke tul na ke chiko na bi palpalea. Re tul nan raun nan dola ke. Kona le chini. Tul na dul duna mada we tara ko na real estate. Kona non na bale. Ya sengani dua bangkanga. Me ni ratuku na mayoira. Sengani dua sengani rongonan to monra. Na kata kai. So e mabo mai na bale ni takataka. Sengani sulibira na compensation. Kabay hai. Se dakaile sumai bermai tikibu satu kon sengo iko sa sin takataka. Se mendua membukete na marama. Membukete na marama sarabaka sukai biti saralako. Sarabaka saralako. Naka it's a natural process. Is nanon randon donoira. Meado na bikabango mbaten na tamata chiko. Sing tukun nga ndo na makabango. Ako na kaya tukun chikina. Isabi ya le lako tala chiko na mbodin de zabango. slavery Nakabaya hai. Iyo. Ya, kona andin sa senganin do eu bisa takatiko metu kuna list tali tiko ibiti. Orto na ministry ni employment mai ibiti orto sengani kala chiko na nitigriti ni kaya daka chiko lom. Erto to leme. Me kuni ndo na ngana mboro mo vula me binakatu. Ye me kai lebu chiko na epskon la ko chiko. Bale to ni seni wali ro chiko na paru. Ye ro ni wali ibu ni wai. Era ni wali ke kaya lom mantin batana ka program go eta macro level. Sabu ke chiko na no damaten tu. Sabu ke chiko na damaten tu ni sato sosombu chiko na suka. Na tourism ni bandra chiko na tourism. kuna remittances mo sambut chuk bina Iyo sabu ke kenda chiko. Iyo. Na kai buke kenda sarabali buke baka binakata kita ke koya. Meza ka baka bina me set up tagi bina kami na koro. Chikina na sana. Mera teite ni berni rako mai. Erale sto rale invest tali na teite ya. Sabi tamata. Teite tali. Susuman mo tali. Sa singani yang anon rala ko na FTB. Sarabang tangawir na non rela por meta ka mer lius tali kya. yun na Balte sa ke baganda bara bichunga bana maten tu ni sintu na kana to. nanti na to Okay to mandanga usando kai chuko berto mena correda. Na siwol meda ka mai ri kendo kendo to saranga mi to takaba. Patu torren sini bara bichuko bana torren sini rani bara bichuko bana amaten tu. Okay tanga ko na lingan tanga ko na tu na koro. Patu kira na satu mai balangi suba ibe menda takaba na ka bango. Salen ka chuko na ndambol pakai labo. Bata. To tarang mandanga do bisu wada babi da main ruan to na bali si maten tu ni to na mbak. Ya. Iya. Ko na so na le practical problem ya. yun na Eh? sa Itu sarang may ilom matalang ilom ay. So na slek ni nonda kai nonda nanti na sarang wing karabi ilom ay. yung grabe
Mamadala tukumingo ropate, tukul tuko ko ni sonongon sa tavo ko era senta kana contract may viti. Ranga may Mm. senta kata le dota la contract di valang yung Melbourne eh. Sangga yung Oi, wili ko ropate ki cukup kilam kalawa. Sangga itu mm. kuno ko berto nongon ko berto ka kuni senta. Oi, Balata ni wili ko ropati ni cukup tampan ni lawa. Ere to kuno ko ni boleh cukikia ni mm. na siang ni bakal sital ba kay viti. Aman ni turun cukup ko we Oh, need a good team at the Fiji High Commission to look after workers. ah, Binaka balik ropat. Laban mo rin natikin na ya, ah. John. Endo no endo no binaka, lebu na ka, inda na numatune, dondo no medaka, toto kana kena baka nanan, yo. Kona kena application kona lenga, eh? Engo na high commission ko chikongo i Canberra, erto le bisa ngana lewena, erto toko kina, baleta ngona na budget ni maten tu, esen ni rao ni mertu mai leti ni tu na diplomats erto tu i Canberra, baleta na budget constraint ni maten tu, eh? Meron erto bi sikwabu kina kabaya, kabaya. Saran erto nga high commissioner o councillor, Watake na first and second secretary, kirtu na locally engaged staff, kortu chiko ina olo mani high commission. Kortu ya zara tala ratu sana buse katalanga. Iyo. Me rarai da nakabango Ye rao ni daka. Kona kaya ni arrange na kakena ko buni wai na itos to sobi na kana ni ato ibiti. Me lau rai binaka. Koma danga urai da ya esa fema diplomat buni wai. Yes. Untuk baka tarong atiko. Me les talemanda me les talemanda na daulisi mai na mata ni maten tu. Na criteria da beranda ulisi mai kina. Na daba na qualification kina experience kina qualities melak mai kina ndua. Sambu na system eta kina is it transparent enough. Ko tagai ro ta sandu sala ko i Dubai. I Bangor i Abu Dhabi. Tauro sala ko i New York. Tauro sala ko i ka. Eta ka chiko baka daba. How is it being assessed? Saro te mele langa chiko sona ta kana high commission se embassy. Balete ni senga ni tingi take baka binakati ko na mata. Na purpose. Na daba ele ta ka ko na purpose ko me anga tali kina maten tu ibiti. Kaya kasala ko man high commissioner ni maten tu i Australia. Kaya ko balka ndona na co-responsibility yung karabir na pump scheme. Yaranda ko ono na state bata kina ro na territory chingo Australia. Ichik may binilab may bichiko wabukina. Kaya kasa suli na responsibility ya. Me lako chiko na bibu na kabe. Mdu kaya kasa ro ni sulele su na pa na remittance na 1.25 billion say 1 point vida. Iviti na ilabo lele sa binaka timera may code ni melesu tale na ilabo inapono nonro chiko may kina. Merani binaka kina na nongara bina pump scheme. Suli may limo na budget ni may high commission meron na tuwi to sa inakabango. Lies bati kira to na CLOs. Lies bati kina tambata katakan na maten tu kito batakango na tambata katakan federal government ko katakan chukina na Department of Employment and Workplace Relations. May coordinate ke there. Ngay bibo sa kitaki. Meron ngay to sa bata kiri chuko na kango. Go sa tu nangangandri me daka. Kaysa senga chuko na capacity ni kena sangay me apply taki me implement taki na policy sona kaya may tanri tu kina sona ka wata ka tu ka chumay ko kan ko ropa na tlang ko kaya may sasa sibi may mado tabi kito singkila ano ko na zambi alawang ko ulas sumet do na tikin na may kito may mado ata o sasa. Adin. Benar, kadang balik besar ropate o maruta kan ni erto siya minggo bida erto gas ni buli bida erto la kuduru musar chika na birkanta rubita na taka chungo. Kung ano kino maruta kan ni eraw ni may siya mabata menda soli baka sama me bukir talaga na barong tuming o ni sa sulit tal chunga turang awi ka berto mites menya. Erto sulit kimni chungo Oi, bandingan de sumbian. gori o James gori. Iya. Madi kilasar nga. Gori ngori daw sustu may balik gori. Uy, James Wawati ko. Eh, Makarating kami na yung goal sa Laparongoleno. John, eh? Iya. Iyo, maratak sarangan ni tiko na kila erto na siya mati kumingo eh. O erto na kila bakalawa. Da marutakan ni tiko sa na wekando bakango meron suli bakasama eh. Dorlati man Iya. na ko ben na korinuto sinindoro ulutang. Membalet na visa eh.
Wasi bertolak sa Iya, absconded. iya. Lebora rika na protection visa. Ah, So sarap apply na PEV visa. Pamadal man dakin. iyo. Au nataramanda na Pacific Engagement Visa, Right. anggo na lottery visa, wata kana green card ni Amerika, Mm. na PEV nda suli bembaki ba kota bir na bimaten tu ina Pasifika. Uwichi na ngau kilaki na ngau tu ngau kilaki na tolunan raung beka. Oviti. Papua New Guinea andona undulu bakatata. Right. Wase proportionate to the population di Vanua Mena Pasifika. Iyo. Isengan toto bata. Iyo. Oviti. Kona vida na undulu rabi lau tu Australia tolungan andrau na place. Ken ban balea ke baka santo sa apply mai na PEV. Chiko tala na kena process. Santo sara sanding ita kisa it's a true ballot eh. Iya. Sa taur mai sarawatan na PEV. Sanggai chiko na proses memoria ko ya sa successful ko sa rawata. Iyo. Me bangkara na employ me daga kina me enagai suli baleta chiko na sapongo na need na by state ke na by territory in Australia. Iyo. Meron kay apply ke ka sabi la ko may New South Wales. Na demand ni skill migrants chiko ni South Wales enaran Muriki na. Ah. Me wati kina we kai so meron ni rawa mera mai ve mbiu ya kike o irana lako mai pan alto esanga ni op cer lako chiko mai go en ama na skill migration na an PEV yo complete Pacific nga yo na kambaleta na skill migration in general en dolar aram bakete tu ibura bura ya kora lako mai go tike bunga mai Sudan ya mai Somalia mai Ethiopia mai ve Itali era lako chiko mai na banongo i Australia mera mai taka kena karua nga wabia kuna bikim ni bunu mai ndaru bi rongo chuko kendaru bikum ni rongo Iya. diau Orang ada kemri chika ya. Orang bilang. oh okay okay iyo tabali ni abia ka tarong tal na kawan dito kun chuko mai na visa bat kena tabtali Iya, na sasanga cukup na PEV, na Pacific Engagement, ah watake na iyo protection visa, ngo saka cukup minggu ah tumbun na, ah ah berto na parang cukup minggu, me kako sarangan ni apply take na protection eh. iyo Balate di visa lati tiko ni o ira mata take iyo visa tiko mai. Se iyo pampatal mata na John. iyo sa uti na ngauna ni ini protection Hmm. yeah chiko saranga e bida na kisinga era oni ra apply ta kana protection but very rare Ah, iyo ke baka do na kali bo ya to vira mai viti era bara do na kabaya sa singa ni gaya to tu na ngau nango sa sinren de kilara o endo na ulung ngau na balik. ta kina na ulum bale yo na ngau na ni ku na ro na undo luka ono kondo no mai ketu mai Iya. ya se batara itu kina na pleta batara itu ngana protection yo na kenale ngani chiko na criteria ni especially na visa ngo na subclass 866 ko tu na chungoro au bu tumbuna yo na ngau na ya se raro ni tu rumbalete ni lebona kaya tu chiko ya babala chiko na matentu Hmm. era ni soli na vi tangomaki enda mai tu na pono go baleta na kaya na tarungi mai ve kenda na ngau na apply takina protection what is protecting you from going back to your country of origin Hmm. se ada ba tangomaki ko tiko merani tangomaki ko tiko merani babu na namu sangani biale su na namu matentu ada bo rerbak mo orani tangomaki kina ya kona ya butu lebu ni protection visa ke bakanda sin sa umarawa na ranilas takanga na kaya bolay na form iyo nda banko yana kaya michi kona kena evidence ke baka apply tanga na protection Hmm. michi kona evidence ni ka utukuna na bono na daba na bono reba chikina na lista lebi chembaleta na sari barbara na kama ya Hmm. watinko wa rarawataki wa ya wa volay mabendo na bola da mai bertumbe kana matai balu se daba kaba na so na ya kaba ya rani bagabuna na nonda apply ta kana protection ke baka minta tutu ka banko na ngawne sa ta chikana bendi ndingi minta kaya apply ta kana protection sandra busa kulkul saranga sana bibe sang saranga ni rawan protection sarani rawan mo ke baka sengani baka wati mai o mai tuike o mai apply ta kana partna visa
Iyo. Iyo itu na dingin-dingin be na ko na pump scheme. Menta kuni mai ba ngangkatata kami mersama itu i Australia. Pati indua na ina kera la ko mai kina merelista de na nondra manua nonta manua. Renga chuka mai na nonta manua. Keba kamera mai sabi sama i tu imera muri na kena ngon salan tuntu saba. Era kuni tungara abscond ra disengage. Pati era mai nirkele disengage sana song talang abi era na ibola tara ni takataka. Betin rala ko mai era come under the visa 403. Ye na condition visa 403 ena seng ni raw ni mai takataka tale bindu tental na employee ke usambi utara na current employer. Very inflexible. Ya indu tala naka indu dunu bibse tangana matin tubit ke Australia. Balet merin lay ki na numbers ni disengagement. Sena definition ni disengagement. Meron kuni bisa patke bakay ran flexible balay na forward wala ko tala bindu employer. Ising ni do na disengagement. Yung ko ni sara disengagement ng employer baleta na condition ni bisa. Sara disengage nga sangay lebutu na sangay rong datu na disengagement. Yung kaya bakay solid na flexibility ni bisa. Meron ni rala ko tala bindu na mera kata tala bindu na employer binak. Echi ko na bitar tara bini bisa ko na fo utiri bat kinando tel na fo itu bisa sa skill bisa. Eren rapaleta ko ira yesongan na employer era soli ya be na work sing ni ira kede. Ito to boten le lima raw na employer ni PAM scheme sara chikong na approved employees ko na danay. Yo visa nga ko era soli chiko bira na visa 482 from visa 403. Yo. Era be le lima beka nga si le vida. Out of the 500. Mega isenga pa kata na disengagement. Disenga di soli bira na ngala meron rata kata telebindo tal na employer. Ya bakalaw Iyo. Iyo. Ya so na kaira ni laurai me baka na. Iyo. At that level ya sa dondon misada kay so na diplomatic negotiation me baka kina po bale partnership we biti bate kay Australia. Meron ni bibo sa itek na flexibility ni visa. Meron ni 4-3 visa. Iba ta utong aberto na Department of Home Affairs. Bat kay defect, bat kay reto na kito na diwa. Bibo sa itek kay irao. Balte meron ni rado iricho ngayon mo ni PAM scheme nangon Iba ka sa sini bita ta kabi employer ko walang tibi kaya. Yang kayo doon talalang kabunoy. Iya. Salah right ko ni oiran na sanda waka may bad history may be na previous employer. Iya. Regardless, bad history is supposed to be bad. May ray that way. Iya. Era baging may baka tondo sa senga. Erang kay sangay merlay baka tatag bintu employer kono employer nga refuse ta katelemay. Kila baka isang ni dola lolo may. So nakabaya umay reta chuko ni. Berarti sararega men non rasa makadama Iyo, rarita lang kayo na face value ni makada. Sin lakusum sa rara. Sin kla iso na makada ko era makada takim be baka taon tuntu. Sin ganin do non raba ding we. Iyo, pati irto na ko lewo kahit siko. Kwarto ba saki may be bupa. Tsanga duro may lo ko na health ex at ko ni mertulis. So bando chukoy kirin do kulis. Ko na bina no mundo union mo walta kimdo. But by virtue of the fact that Bupa is saying if you join the pump scheme, nada may nom dole kini sa mundo. Nasaranga. Yeah. Nasaranga. Totoo saranga. O maruta ka bali na biba kung kita lakas kung mga comments Berto ropati o tumbuna erto madal chumingo erto maruta ka saranga bakalibu. Na soli baksal. Bela talaga nakaw tukul chukul ya so bira mandang na kanra kor chukul Australia soli bakasama chukul bira na lakmai ni na protection visa basal kalim penganan don atukul chuko tau tumbu na mata saut kwe totolukin non redo so mai mera rika protection ni soli lai Iyo nalenga ichu kuna consequences ni protection visa MBMB tok sarawan dilo may arangay sa ni madala tuilom
sarana ida hia no de sara lai tu kia sara mista kana no ra cancel tek no ra visa fo utiri sara ngai lai tu na protection na visa singa ni mani protection sara wala tana protection ni chikotal na kena proses na lako na lai duru mana lai interview tak ke baka o sa turu bale tana ulum bale suliani ke kena evidence eh ke baka o singa ni turu ona ngai lako na tribunal lako tala ndu na tu ni tribunal na proses ya tu nga very steady singa ni to na tribunal o koe taka ngama na criteria nga ken bale ke o sa lako na tribunal sa klasar tu nga sana sinira ko batin sau tinangonan tutun me apply tiki na protection nangauna nga ni illegal government nga ka tumay beach e vida wale saranga na case ni protection era ni daka iyo sa it's a very exceptional cases mera ni dua kina rawat na protection dua beka ba rawat taki may na visa se dua beka rawat taki may na matay balu se me baya me pinpoint na kena reasoning me kuni general iliu era se raw bale tini ngona se senga tu kina na matentu senga tu ni dua na penting se raw ni lewu era tu lako may through the protection se lebu sara o yaungo wala ko may na bali silisi me mwebu ni matentu ni matentu bichi ke na hage deputy high commissioner aungai may sotaba na lenga ko me usaba su kai tala ni bichi o tu kuna ngai me kendo na sample aungai apply ta karam protection on our behalf wala ko na lo be Sydney le tarang ke kin ke tuno ko le betul la ulum bale bango betul talar be bangare la betul na lo ya abang sulinga mandanga may so na tukutuk me urani me buke yo kini me apply ta kana kango ang sila mo ko ya sa to oh ya tutu ni mendo na organization lebu me tongkati ko na regime sa na military regime mo rani biuta kina no mo application mer ne buke ko mayar na support takiko ang patin gaito ko mo usang kay bakana mo angko na lo tu sele na ngauna ya sila tulon raw lim sa bulong dul bakata na lewen 2009 it's a very strong political organization ang si tukin ora berenta mana salasaro fortunala ya io sa la con Ibola, la con Ibola prime minister sa may lenga o sana associations of support o tata mangarse virtual na Ibola ono total na Ibola kangu sa silo to kaya may Brisbane o pedili campo wilkin o tal ken berango tal pautong blutu total na Ibola o kaya na ya na kabina na kati mera na protection Salau rai mena bei engel ke de na vanua support ki maikina ranio rawata na protection visa ke sarawata it's a means of acquiring permanent residency in Australia watanga na skill migration ya na iyo iyo in the rawata na permanent residency through protection ya ko ya Walten sa bolay may na bola may bertuna immigration yung sa rawata na pepa ya bola you are granted to stay in Australia indefinitely ya ko na kay binakina protection iyo ay bali protection ng unang ko sabi si bisar pa saya ko sara may nangaw na doon may apply tayo kinangaw sa papalat ko na nang damatin to kaya kaya so may apply tayo na protection ko ang sini bambaw tani narani kat sinanon rabas ng kalimutan to ya sara nga kemuni sa Yes, Kembali, it's like a money making system talaga ninda reda ni iyo leulilisar iyo tulungan raw suli iyo baby leulilisar yung ko rin na PEV PB iyo iyo na PEV yan na PEV yung ko rin sa drop in the ocean baby so bisa na banwa sa bolinto na milyon yung kenta tira sa iyo sa bisip sara tira Orit ko iyo na sa bida na para apply na bagsawod sa through my so na tartal chuka mai sa tukul chuko to tumpu na matasawod yan ang dola tal na bulot chulay sa totoo ka na PEV PEB iyo okay ang sana dola tal na doon na Dona we kay kito ngoneleo sa to kong koy Griffith mbe kasi be araw oh tamay na nona ay sar tolong may baka bale iyo iyo ese ganin dare da mera lele busar batender tolungan ra wersin matale ibita ke de me tuna kaya sin matale
Renda wa tarai weekend menta kila saratunko ike se so saratungayan ya. Sebenarnya kan kila ya windu ngaya kila. Oi. Na pi ibu ya rongo lebu. Yana kena Iya. na impact nda sini kila. Kadino sana. Ah, Kadino sana. iya. Mene, oklan Ah, dorin na rin iwasya ng bugin ni kuha, kaya makasora ah, sa turunan non iya. ra PV, ni gabitar Iya. tarmay, kaya Iya, makarabi God. mi wasya talaga non ra Ah, italan no ah, May kaido God. talaga non to Ah, session na choni, rin iya. radurumay sokor sa round non ra Oh, PVB sarang sa ato ko. meron may talan no to sa Iya. baka. Ramai talno talanga na proses tata ba ramuria mai na procedure. Andi na Bata to. nira senga tu ni kilawira na taba mera taka ni sara rawata na PEV sara Yes. Bersangka iba kata tarwabu. Ngai cukup talanga na deadline. Na deadline mo zakaba kina na proses mo la kina Australia. Niyo sa o bata na deadline niyo sa senga ngai la komai. Iyo. A time dan na may iyo. So Yeah. there's a time opening Iya. and closing date, eh? Closing Eh, date iyo. Iyo. right, Pero ngona kay mo ngo era singa ni open na katunga ba ya. right. Ah. Sa totoo kasi nga na nandurubitan no ko maro ta ka makalibo choni na no musulit no mungaw na mindor mi vital no tu no to Nakata. bala lang Nakata. yang bakibondra gisurit tal tu nga mayo nandur maraman bua o Donu. toktal no rain Iyo. Iyo. may mento talaga na nom recession sa para. Iyo. Donu mo binaka no tulele bunway tulele. Iya. Naku talanga mai. Ah. Mintumay tal no takawat na kango. Binaka meron nilaw rail tali na what has been the progress so far. Right. Iya, di sa tosutiko na PAM scheme, sa Iya tos sa. watatiko kina sa tos tumbutiko, kina Kan. so talaga na malumeran ni baka pinakatakidaki. Iya Ya sa. overall buni wa ya una numatiko ni go indo na program pinaka. Iya sa. Sa bonga medza ka baka pinaka. Right. Medza ka pinaka saranga may ina onda banua. Na kena sangay mai me clear saranga virtu talanga nandaw ni tuko ina waktu nanon to policy maker to nan to minister prime minister turanga presidente. Sa. Mertu na rongo tati ko na bimbi ni kena raw ni buiti biti ta kena kango ni sa malu malu musom buti ko na suka. Ote kina sarapan wa. Ortungo nga ko buiti biti ta kiti ko economy wise eh. Mm. Ke baka nga inda tuba kalo ulit ta na pam scheme ko sana nga nga sara. Baleta na diversification sarui senga ni matata may na non taban me meraw ni mitunde kina non da economy. Min dali do na kami na ko kata ka ngori na fam nga sa unra ngori. Iya. Eh, na farm may nabe banua so sa kuira no na farm scheme merle bab na ta na farm mito so sa kina productivity ni agriculture manda meron ni level on the export Yes. na ngona go sila chuka na kanda import ta kamay na export enda sentina uchu nga ngai chuka talang ta kamay ta kina tini katul ng bilyon ya ko sa sin mata lang ko na kina interest ngai ro ba da ba kiba kanda sini ba welil ta so na kala lai bang ko na farm scheme nakabaya minda da ba binata kataki meron ni bobueta to ko na no da ka ano da economy ba ke bakanda robit la helante na sana ya pero rango sa pruta kauch sa sibi nandu na bilyon sa ko to menang bagsauch awo sa chungo sa ngala ngani pam scheme awo babi bina ka chiko bir na non der barang chiko may Amerika bir na non der ndaw may chiko may na West Coast may Amerika ron chiko may Europe ron chiko may na sa Pacific so may Tonga awo babi bina ta tiko na non radaw lis matentu Nabi daw lelebu daw lalaya la ko chiko ina non da banway bichi kaya kaya so liba ira na kanda ya sala ko chuko na lobo ni economy bichi satos chuki na daka satos chuki na no de GDP satos char da bibu ke chiko uira ke tango era pakato kai chuko mera remittance regardless ke bakar chuko na pam scheme se senga babi ni binaka tik na raramba ira na British Army era chuko mai UK babi ni binaka ira ke tango era non relawo enda signi ngule da parawa ni na binaka tiko kina na tosu ni no da banwo lomanyo biti ya benga puni wa ya ubina meu Kibandre Totoo. tatuwala ni farm scheme au kila Mm. ni yang achi kona remittance mai beso era da era da kabangalu ngalu tu nanon ra da kamena be bo sai bura ko la ko chukai bite nanon ra labo so ra soko tu wasa wasa era wakatu na line na ser sa da tu kina na Mm. wanga so era keden go na ilabo era ba sukara bi sa remittance chiko satu sukara chiko Absolutely. sababu ni bina ramba chiko be kenda kede era nanon da era nanon molis tu nanon tapan mo era mai tu bangko balai Mm. baleta saban tin tin takio chini remittance
tambula tukina maten du go Tonga, Samoa ira maten tu lalai. Sarani adu kenda telama engko kena binak. Batene na nonta maten tu elele ngane la berawata chiko mai loma. Ira nonta kau laba chiko ni tumba go e labo bo e lako chiko ni additional new money. Ira nonta mai vite. Sanga matani klan na report ni Reserve Bank e vita satu kina bali tira matamba indunga renda kote kango renda window ni mentanda kila na fi bula la koma na very man quarterly reports renda la koma na Reserve Bank renda kila ko to ngai Europe ngo mesa ba sarta ya ngai Europe ngo kongo na rimit da la ko chuma Europe go mai na Palm Scheme go mai na West Coast go mai na kango and through what kind of transaction la koma kin la koma through Western Union la koma na World Remit saraka me matatai na sena MoneyGram na dapat so kuanta sakilatu rendau wakai lo mai kina rabani babina kata kita se bibo sakita kita langa mesarau ni relax taki na bisa ni 403 na Palm Scheme roro na non ratos bi total employer iya me rakuni kai mai roro datu kai mai mantu atu ni lesuani kai mai disengage tu care kai mai pay cash on hand isa senga ni sulibira na bisa ni sa cancel tahu chinga na ruso bulu kaul na chinga sa cancel Kaya que balimbali mesin berna rusa kauli singa merto bole mera mera vita bita kan tariani iya tukun mingoro pate dan belao tikutal sola bima tanggali visa era rani rapply tak iya sana tiku patangana kene kolo mera bangara itu nalo ya iya na ikolo ya o que bakau sabe mai tu Australia que usada da na Palm Scheme au ngai da da chiko sa im ta sa chingo na ngoi labongo ni usabi sa na tuike Singani tu anak kena na financial planning ay da kya. Me mata ta chiko. Da tu kuni vale sabi na kata me usama itu kike da robo we. Ke ngone lewa ke bakai bawachi indu na karri bangkang katot takingo na family accompaniment visa. Iyo sa da ka chiko ngono ngo indu na tamang ngone len tonga ke ro da da tu sangaraba chiko tambana sa sin chiko bi kito ina diwa sa chiko na total na tambana. Ko yang gara mera lako mai ora na bubal mer join mai ber na wokes but mera mai rani bibu kena karabi na anon rata kata mera support give moral support na kabaya ramai exposure na ngone na kabaya rora balet indu na kana family accompaniment indu na kabara itu chiko na ngono se tukina mai for affairs ngono se director chiko na tampana ni trade do lebu na ka balitan ko na trade in services ko na labor mobility ko na Palm Scheme wara itu ko na bimbi ni reciprocity ko na temper do bang na kay Britania balitan na visa na duruban wa iyo no ira non da saraban wa mai Australia New Zealand Europe US UK rala ko mai nabi po ibida wala sa kana matentu era sengani bakatarai era apply mai from their home country of origin. Wera keda na matentu mantang Australia ke New Zealand ko rada kapsi kana pambat kana rasi. Era la ko ngamai bici. Era duru sara bakan tondono ina tempo na rebel no rabisa. Yo kenda na tamona bune singni rawakin in the Mena Pacific. In that part of the Pacific Forum, in the part of the Pacific Mena UN, wilikin Australia New Zealand. Ina ngora kami sama yang kina bangko songo weekend. Saya ba wata tarto ko ya belet merani bina kana iyo sana kaya me reda na matentu meran kay watu kay meran kay yang dini kina na balen ni bubale daw kaya nga maimbu orto na maimbu sa palentani si may solib santani si chiko kay do na turang bari entara to kana do na so tulingan bala bir sa klake do irani chiko ko na matengo ala ko chiko sampung lebu mai sa kay ay ko sara duru dal chiko marlang ame na ngone ale orla ko chiko saga ko ay elias so ngayon gabi so emang Yung anak kamu ni denrekiran ko ribu ay. Katotok ako cire. Ay, uno totok sar kami doon na makin na uno tang totok na.
Ena Eh? che tomani tale o sa bukan Ena community na navarro que tal no e tale ni o binakwale. may bio se tu ni ko to ni o abi sa kita ko may na kere tik tik buwe Iya. maro ta Ah, kan daru me ah, vitalo ni ko ah, daru rele su tale me ba ko binaka taxi ba na iya, baka binakatak yaw na namuto yaw na batanay tig-tig bu ni nek ano nga mata buta kasaranga gay murian no kana turang ni Korea o bilim bal no roka sarang kay bita tara maingo sa chicken go dorong rotu mo Mario Lui sa rasangon na ngauna ya iyo sa tosoti ko sa baba ni binakatak ni sa daro ni daw tu kinanon tapanuan kay may tubang koy bonotani sa baba ni daw tu bona kalu ni sabang teksen na ina sona kami daranin daw saranin dakilan ni dayang akina. amen Na me raniang pirna non terlaku mai. Ah, eh ah, ah, ah. Sa mundo pinakabali besar chondro ni masi na mukui ke mami na wakarong ti ko na siguro na ni kuwa na kami na vital nongo nanu me tokatal man na ti me bultal man na bambakaw me to mani chuk nga na vital no kami na Ah, go nitakan ni ah, namba kamengo dar ah. na may dampe watatal katuman tal na vital Sandoro, nongo relibra maru taksar ni ah, suli na bakasa mabubu ah, Memkadaro ah, vital taka chuko iliwya esor barro ah. chuko min ko era setam sar chuko nan rende na tikin ngono gue gombe ka leso ni Mesa, non masu leso ni non ra sandi na lolo sab. na vital Ah, malipu meni. Pinakapakaliw sara. Pinakasaka. Wawin ni pinakataka na wani bisuriti mai puniwai o untuk kapakaliw. Ang kaya lang to kaya mo naturangan ni na mosi. Ina na fam nga sa unra ukilan sa baro bulta itong kona bundi. Sa baba ni pinakan sa tos sarchiko. Dir nasar. Sadolo tu namate di vale vai nga sound raw Ah, pam. ah, Ke bakadoro ngono ah, da wiriani berto na bitina ah, derto chung melo toka. Kerto ah, ngalala berto ngande ni na mosi dolo tu na ah. vale chone. Binakasaka makalibo, binakamakalibo. Eh, Ah, salolom sa ten vale ah, weekend ra. iya, Toke iya, sa tiko. ni mo de saka, ni mo Iya, de naka na, mata kumanda. iya, Eh, mo, sa ni mo de, iya, nakavali. Vikam ni nabarang ti kumay. Kami na din na nabital no bat kay John and Masi. Sa masartik mo ko may Canberra, may Australia, and a korturangan liw kay Australia. Damarutakan ni may dami tubat kay Kenda, turang kililiw ng buturara ni Bengkarami, and matintu ya nakakatu na tambanan ni ILO, International Labour Organization, tutal nga may New York ka, may tambar taleso, ya, may tabikin, hindi natin kabunga may, and wuli may Cornivia, sa doon po no, rambay libsar, sa may bay tabi ko ito kinangong ko, sa rakatak sa tinggo ko, and tambanan ni Department of Employment and Workplace, um, relation, and Relations, eh? Iya. workplace relations. Workplace relations and namatin to Okay, Australia. Roda ka kabati kay Dr. Lorraine Tulele, na marami ni buwa, nagay doon nga na nagay ko may nagay ngol tal nga may do tal nga na bihose. Utal nga yan, dahil nagay rika tal nga ni New Zealandi, to redir tal nga na kandar chung may na RSC scheme, may New Zealandi, mm, kaya wakati ko talaga so na wikair, alak ko durumuti ko, and ko ningay bitar tarmay, victim to na kanto Islandi. Mabini minakatala nga berto na biwa si tuk miniko ropa ti tambelaw. Nakabali besar no kuweka na solibaka sama ti kumain da marutaka. Ni ko dore patabatin da rin may soto patikin da biwa stek nga no da bosa da mm, solibaka sama berto na chikumen Northern Territory na bubali ni Tumbuna. Nakabali besar Tumbuna na sama ti kumay Northern Territory. Da bambuli ti kubira kita ng kas ni buli. Sa di kumay bitir sa kas ni buli ti kumay Northern Territory. Katanga kina many, na nasi nagarida na kila ka na veka to toka e butu dhongo tu nanda bono ibiti sale kalungata na ve bono e mm, balang wilki in Australia e na buku di venga rabi binaka and susu nga mekin and maruta ka na nara ve susu na nati tumutumbu meron ni dala ki venga rabi kina ve matintu sa da lese ni kina me dala venga rabi kina usaba ko mo dani ki ve ni kensar na umaruta ka makalibro na siguro ni ko ni kromi vital no tu ke chon ko sa ocho ng dua na kaloka na matakalilay sa matakalichuk sa katang viki tunggo California binakabali many. besar bikim ni nabito ko ni mai ni gay muata ko mana naka Naka, iya naka, mare naka.